nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nawe makuru agezweho. Minisitiri Nduhungire na Masad Boulos baganiriye kwishyurwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo. Naho mu karere ka Burera abari mu isoko rya Gahunga bituma ku gasozi. Irubavuho abarenga 40% basanganywe umuvuduko ukabije w'amaraso. FRDC yibasiye ibindi birindiro bya M23 muri Kisimba n'indege. Kinshasa ho ingabo zoherejwe guhangana n'umuvundo w'imodoka. Mali yashinje Ukraine guha drone imitwe y'iterabwoba. Naho mu buryo butunguranye Israel yahaye Ukraine ubwirinzi kabuhariwe bwa Patriot. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika abantu bane biciwe mu gitero cyo kurasa no gutwika mu rusengero i Michigan. Naho abaturage ba Venezuela bo bari guhabwa intwaro zo kuzahangana na Amerika. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru ya none ku itariki ya 29 z'ukwa 9 kwa 2025 mugiye kugizwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'amaprolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri Perezida Kagame washimye abanyarwanda bafanye igare. Mukuru w'igihugu yarashimye abanyarwanda umurava bashyize mu gufana shampiyona y'amagare yari maze icyumweru ikinirwa mu Rwanda. Kuri X yanditse ati u Rwanda rutewe ishema no kuba rwarakiriye iyi shampiyona y'isi y'amagare ya UCI. Ndashimira abakinnyi bose bahatanye mu bice binyuranye by'umurwa mukuru wacu ibyo bagezeho no kwihangana bagaragaje. Perezida Kagame yashimye n'inzego z'umutekano zose mu nshingano zazo zakoze uko zishoboye ibintu byose bikagenda neza. Mukuru w'igihugu kandi yashimye Perezida w'impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi n'abagize uruhare ngo irushanwa ribe iry'amateka. Ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo shampiyona y'amagare y'isi yaberaga mu Rwanda yarangiye itwarwa n'umunyasilovania witwa Pogacar Tadej. Yaramaze amasaha arenga 6 yiruka intera ya kilometero zirenga 260. Uyu kandi w'imyaka 27 niwe twaye mu mwaka 2024 yabereye Zurich mu Busuwisi. Perezida Kagame niwe wamuhaye umudari wa zahabu. Uwa kabiri yabaye umubirigi atwara umudari wa feza, naho gatatu umunya-Ireland wahawe umudari w'umuringa. Minisitiri Nduhungire na Masad Boulos baganiriye kwishyurwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo. Umujyanama wa Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afrika Masad Boulos yatangaje ko yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kubiri imishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo. Boulos avuga ko ibiganiro byabo byagarutse kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro harimo gukurikiza neza gahunda y'ingamba z'umutekano no gufata ibyemezo bigamije guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Ati twaganiriye kandi ku gukemura ibibazo byihutirwa by'ubutabazi byugarije abaturage bagizweho ingaruka n'intambara ndetse no gusuzuma gahunda ihuriweho yo guteza imbere ubukungu mu karere irimo ibijyanye n'ingufu n'ibikorwa remezo, uruhererekane rw'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuzima rusange, ubukerarugendo n'ubucuruzi nyambukiranyamipaka, bikazaba umusingi w'amahoro binyuze mu kurema inyungu z'ubufatanye n'iterambere rirambye mu karere k'ibiyaga bigari. Inama iheruka guhuza urwego ruhuriweho rushinzwe gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano yemeje ko ibikorwa bya gisirikare bigamije kurandura imitwe yitwaje intwaro bizatangira ku itariki ya mbere z'ukwezi gutaha kwa 10. Umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukazatangira kurandurwa hagati ya 21 na 30 z'uko kwezi. Amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo agamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo yashyizweho umukono ku itariki ya 27 z'ukwa gatandatu uyu mwaka i Washington DC muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Amasezerano yasinywe arimo ingingo zigaruka ku kubaha ubusugire bwa buri gihugu no gukumira amakimbirane. Arimo kandi guhagarika imirwano, kwambura intwaro no gushyira mu buzima busanzwe imitwe itari ya leta yitwaje intwaro, gushyiraho itsinda rihuriweho rigenzura ibijyanye n'umutekano, gufasha mu gucyura impunzi, gushyigikira ubutumwa bw'ingabo za Loni ziri muri Kongo no gushyiraho uburyo bw'imikoranire mu by'ubukungu mu karere. Aya masezerano kandi arimo inyandiko igaragaza ibikorwa bihuriweho mu gusenya FDLR. Nubwo yemeze bityo u Rwanda ntirwahwemye kugaragaza ko Kongo isa n'igenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano by'umwihariko gusenya FDLR yamaze kwinjizwa mu gisirikare cyayo. CPCR iramagana icyifuzo cya Kabuga cyo kwakirwa n'Ubufaransa. Ishyirahamwe ry'imiryango iharanira ko abakoze jenoside mu Rwanda baburanishwa rikorera mu Bufaransa Collectif des Partis Civils pour le Rwanda ryamaganye icyifuzo cya Kabuga Feliciani wifuza ko yakirwa n'Ubufaransa.
mu 2023 nibwo hafashwe icyemezo cyo guhagarika kuburanisha Kabuga Felicien. Urukiko rukaba rwarasobanuye ko adafite ubushobozi bwo kuburana bitewe n'impamvu z'uburwayi. Kuva icyo gihe kugeza ubu acyafungiwe irahe mu Buholandi kuko habuze igihugu cyemera kumwakira. Kabuga wari umushoramari ukomeye mu Rwanda, yabaye umwe mu baterankunga ba jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu byo yashinjwe harimo gutumiza mu mahanga toni nyinshi z'imihoro yifashishijwe mu kwica abatutsi. Aragaragaza ko yunganira yifuza kwakirwa n'Ubufaransa nk'igihugu kirimo umuryango we kugira ngo amarane nawo iminsi ye ya nyuma, cyane ko ageze mu zabukuru. Abavoka be batangiye inzira z'ubutabera aho basaba urukiko ko rwakwemeza ko Kabuga yakirwa n'Ubufaransa. Maître Arti yavuze ko mu gihe byaba byemejwe n'urukiko hazakenerwa uruhushya rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga amwe n'iy'ubutegetsi bw'igihugu. Yagaragaje ko iyo nzira ishobora gufata amezi 8 kugeza ku 10. Ishyirahamwe ry'imiryango iharanira ko abakoze jenoside mu Rwanda baburanishwa rikorera mu Bufaransa CPCR ryamaganye bikomeye icyo cyifuzo cya Kabuga, rigaragaza ko ari nko gutoneka barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ryagize riti CPCR yamaganye bikomeye icyifuzo kidasobanutse kandi kidashobora kwihangarirwa cya Felicien Kabuga cyo kwiyitirira ko yatumijwe mu Bufaransa. Iki gikorwa no gutoneka barokotse jenoside yakorewe abatutsi kandi ni igitutsi ku muntu wese wiyemeje gukurikiza ubutabera. Iri shyirahamwe ryibukije ko kugeza ubu u Rwanda ari rwo rwonyine rwemeye kumwakira nubwo wakomeje kubyanga. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize hagaragajwe ko hari raporo yerekana ko Kabuga adashobora gukora urugendo rurerure mu ndege. Collectif de Partie Civile pour Rwanda yongeye kugaragaza ko ubusabe bwa Kabuga buje nyuma y'ukwezi umuryango wa Zigira Nyirazo Prote uheruka kugwa muri Niger nawe utanze ikirego gusaba ko yashyingurwa mu irimbi rya Orléans mu Bufaransa. Wakomeje ugaragaza ko iyo mpurirana atari impanuka ahubwo ko guhera mu 1994 Ubufaransa bwemeye kwakira bamwe mu bategetsi bateguye jenoside yakorewe abatutsi n'imiryango yabo, ndetse bagira n'icyizere cy'uko batazakurikiranwa n'ubutabera. Mu 2021 raporo y'abashakashatsi bayobowe na Vincent Declercq yagaragaje ko Ubufaransa bufite uruhare rukomeye kandi rudashidikanywaho mu byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. CPCR yagaragaje ko yicuza kuba iki kibazo kigikomeje kugaragara no mu rwego rw'ubutabera. Yerekanye kandi ko bidahagije kwanga ko Kabuga Felicien cyangwa abafatanyacyaha be basubira mu Bufaransa, bidahagije ahubwo no kuburanisha abakiri muri icyo gihugu ngo bikwiye gushyirwamo imbaraga. Uyu muryango wongeye kwibutsa ko kuva uyu mwaka watangira nta rubanza rushya rw'umunyarwanda ukekwaho jenoside rwatangijwe, kandi hari abagera kuri 35 bakekwaho ibyaha bya jenoside bari ku butaka bw'Ubufaransa. CPCR yagaragaje ko uretse kutemerera Kabuga kongera kwinjira mu Bufaransa, hakwiye no kwirindwa andi makosa nk'ayakozwe mbere ubwo icyo gihugu cyahaga ubwihisho abagize uruhare muri jenoside. Abarenga 2,000 barumwa n'inyamaswa ziganjemo imbwa buri mwaka mu Rwanda. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko abantu barenga 2,000 buri mwaka bakirwa n'amavuriro atandukanye barumwe n'inyamaswa ziganjemo imbwa zifite ibisazi, kandi kumwe muri bo ahitanwa nuko kurumwa. RBC yatangaje aya makuru bijyanye nuko buri tariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 hizizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ibisazi by'imbwa. Nshimiyimana Radisirasi, umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurandura indwara zititaweho uko bikwiye muri RBC, yagize ati iyo turebye mu mibare ituruka mu mavuriro dusanga tugira abantu barenga 2,000 buri mwaka barumwa n'inyamaswa. Muri abo ari umuntu umwe uhitanwa n'ibisazi by'imbwa, kuko iyo ugize ibyago ukabyandura amahirwe yo kurokoka aba ari make, birangira umuntu apfuye. Nshimiyimana yavuze ko nubwo imibare igaragaza ko umuntu umwe ari witanwa n'ibisazi by'imbwa ku mwaka mu Rwanda ari ikibazo, kuko ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku buzima riteganya ko nta muntu n'umwe ugomba guhitanwa nabyo, kuko bigaragaza ko ari imbwa zitandukanye ziba zifite ibisazi. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB giherutse gusohora itangazo risaba aboroye imbwa mu Rwanda kuzimenyekanisha no kuzikingiza ibisazi. Dr Ndayisenga Fabrice uyobora ishami ry'ubworozi muri RAB yasabye abanyarwanda kwita ku buzima bw'imbwa batunze kuko zishobora guteza ibyago byinshi. RBC igaragaza ko indwara y'ibisazi by'imbwa iri mu 9 zititaweho uko bikwiye, kandi ikabigomba kuba yaranduwe bitarenze mu 2030 binyuze mu kwita ku njangwe zo mu ngo no gukingiza imbwa. Kuri ubu byose hamwe birenga 45,000 mu Rwanda. Mu makuru avuga mu turere duhere mu karere ka Burera bari mu isoko rya Gahunga bituma ku gasozi. Bamwe mu bari mu isoko rya Gahunga mu karere ka Burera baravuga ko bangayikishijwe n'ubwiherero budahagije ndetse n'ubuhari bukaba budafite isuku, ibituma hari abahitamo kwihagarika no kwituma mu mirima y'abaturage. Aba baturage bavuga ko birinda kujya mu misarane y'iri soko kuko ngo babatinya kuhakura indwara bikabatera gushaka aho bihengeka nubwo babyita amaburakindi. Abaganiriye n'Imvaho Nshya bavuga ko iyo bagiye kwikiranura n'umubiri mu mirima y'abaturage yegereye iri soko bitera intonganya ndetse rimwe na rimwe bigakurura imirwano. Umwe ati niba uhisemo gukoresha ubwiherero usanga busa nabi bigatuma umuntu ahitamo gushaka ahandi, rimwe na rimwe mu mirima y'abaturage no mu nsina ugasanga ba nyiri imirima barakwirukaho. N'ubu ushobora kubona umuntu yinjiye mu nsina z'abandi cyangwa mu mirima agiye kwituma, yaba ibyoroshye cyangwa ibikomeye. Biteye isoni ariko nta kundi. Hagati abaturiye n'abafite imirima hafi y'iri soko baratakamba basaba ko barirema bashakirwa ubwiherero buhagije kuko kwituma mu mirima yabo bibateza umwanda n'intonganya z'urudaca. Sore na Mukamana uyobora akarere ka Burera avuga ko ari gutegurwa umushinga wo kongera ubwiherero mu isoko rya Gahunga no kunoza isuku yabwo.
ati turasaba abaturage kugira isuku birinda kwituma aho babonye kandi tunabibutsa ko kugira isuku ari inshingano ya buri wese, bityo nabo barimo isoko bakwiye kugira uruhare mu gusukura ahakorerwa ubucuruzi. Isoko rya Gahunga rirema inshuro ebyiri mu cyumweru rikitabirwa n'abagera ku 1500 ku munsi baturuka mu turere twa Burera, Nyabihu, Gakenke na Musanze. Mu karere ka Rubavu abarenga 40% basanganywe umuvuduko ukabije w'amaraso. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC cyasabye abaturage bo mu karere ka Rubavu kuyoboka siporo no kwipimisha kenshi bakamenya uko ubuzima bwabo buhagaze mu rwego rwo kwirinda indwara z'umutima ziri kwibasira abakuze n'abakiri bato. Byatangarijwe mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi ubwo yizizwaga umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara z'umutima wari ufite insanganyamatsiko igira iti bungabunga ubuzima bw'umutima wawe. Mbere yo kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'indwara z'umutima, RBC yafashe icyumweru cyose ipima indwara zitandura mu bice bitandukanye by'akarere ka Rubavu. Iki cyumweru cyatangiye ku itariki 22 kigeza kuri 27 z'uku kwezi, hapimwa abaturage 1169, muri bo 88 bangana na 7.5% basanganwa indwara z'umutima. Basanze kandi abaturage 481 bangana na 40% barwaye indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso, 55 basanganwa isukari nyinshi mu maraso, no kuvuga ko bangana na 5% byo bapimwe bose. Ni mu gihe abandi 545 bangana na 50% aribo basanzwe nta kibazo cy'uburwayi bw'indwara zifite aho zihuriye n'umutima bafite. Dr Ntaganda Evariste, umukozi wa RBC mu ishami ry'indwara zitandura ushinzwe gukurikirana indwara y'umutima, yavuze ko zimwe mu ntandaro zo kurwara umutima harimo umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso, kudakora siporo, kandi ngo zikaba ziganje mu bantu batabizi, rimwe na rimwe zikaba zinabambura ubuzima. Ubushakashatsi bwakozwe na RBC mu 2022 bugaragaza ko ku rwego rw'igihugu abarwaye umuvuduko ukabije w'amaraso bangana na 16.8% mu bantu bari hagati y'imyaka 18 na 69. Dr Ntaganda avuga ko mu myaka yatambutse izi ndwara zibasiraga abantu bakuru, ariko kuri ubu ngo byarahindutse aho n'urubyiruko ruri mu bashobora kuzirwara byoroshye. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Muti kagira inkuru rero. Nibyo rwose, kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid, ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka, bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Merezi ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Mu makuru vuganze y'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashaka ko Amerika ikomeza igisirikare cyayo nk'uko yabigenje kuri Kuwait na Arabia Saudite. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwohereje intumwa 9 muri Leta z'Ubumwe za Amerika kugira ngo ziganire n'abanyamerika ku bufatanye impande zombi zishobora kugirana, cyane cyane mu bijyanye n'urwego rw'umutekano. Mu boherejwe Washington harimo General Patrick Sanzita n'izindi nzobere mu gisirikare no mu rwego rw'ubutasi. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI isobanura ko bazamara iminsi 10. Amerika igaragaza ko hashingiwe ku masezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Kongo tariki 27 z'ukwa gatandatu uyu mwaka, ishaka kwifatanya n'ibi bihugu mu mishinga izabifasha guteza imbere ubukungu bwabyo n'ubwo akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Intumwa za Kongo kandi ziri Washington ziragaragaza ko igihugu cyazo gishaka ko ubu bufatanye bwarenga imishinga iteza imbere ubukungu, abanyamerika bagashyira imbaraga mu gukomeza urwego rw'umutekano rw'abanyekongo. Muri iki gihe Amerika ni inshuti ikomeye ya Kuwait na Arabia Saudite. Ubufatanye bw'ibi bihugu bwarenze ibijyanye n'ubukungu bugira mu kubaka ubushobozi bw'inzego z'umutekano kugira ngo hatazagira uworoherwa no kuvogera ubusugire bwabyo. Kuri Kuwait, Amerika yagize uruhare rukomeye mu kubohora iki gihugu mu 1991 ubwo ubutaka bwacyo bwagenzurwaga na Iraq. Kuri ubu bihugu byombi bifatanya mu gisirikare, ubucuruzi, ishoramari no mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba. Intumwa ya Kongo muri Amerika yatangaje ko igihugu cyabo gishaka gukorana na Amerika nk'uko ikorana na Kuwait na Arabia Saudite mu rwego rw'igisirikare n'ubukungu. Leta ya Kongo ishimangira ko izemerera Amerika gutwara amabuye y'agaciro yifasha gukomeza kubaka ubushobozi bw'urwego rw'umutekano rwayo, bityo ko nayo ikwiye gufasha abanyekongo kugira ubushobozi bwo kurinda umutekano wabo ariko bidasabye gusimbura igisirikare cyabo. Icyo Leta ya Kongo yifuza nk'uko izi ntumwa zikomeza zibivuga nuko Amerika yagira uruhare mu kuvugurura igisirikare cy'abanyekongo, ikagira ibikoresho bigezweho n'ubwirinzi bugezweho. FRDC yibasiye ibindi birindiro bya M23 muri Kisimba n'indege. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyarashe ibirindiro bibiri bya M23 ku misozi ireba Mpeti muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Aya makuru yanemejwe na M23 yavuze ko iki gitero cyasenye burundu ikiraro cya Mpeti.
Ikinyamakuru Actualité.cd kivuga ko drone yanyuze mu kirere cyo muri kara gace ahagana mu masaha 4 z'igitondo mbere yo kumva ibisasu bya bombe. Amakuru avuga ko bahitanywe n'ibi bitero by'indege kugeza ubu bataramenyekana, ariko ibintu bikomeje kuba bibi muri kara gace. Amakuru aturuka muri ako karere avuga ko mu gihe kirenga ibyumweru bibiri abashinzwe umutekano muri Pinga bakomeje gutangaza ko inyeshyamba za M23 ziri kongera ingabo n'ibikoresho mu gace gakikije Mpeti agamijwe kugaba igitero ku mujyi w'ingenzi. Bertrand Bisimwa uyobora M23 binyujije kuri X yagize ati kuri iki cyumweru mu gitondo indege n'imbunda za rutura z'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zibasiye kandi zisenya ikiraro cya Mpeti. Yongeyeho ko gusenya burundu iki kiraro bibangamira cyane urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa muri teritwari ya Walikari. AFC M23 iravuga ko Kinshasa nta butegetsi buriho. Umuyobozi w'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Corneille Nangaa yatangaje ko Kinshasa nta butegetsi buriyo, ahubwo ari agatsiko k'abateka mutwe basahura umutungo w'igihugu. Yabivuze ubwo yasozaga amahugurwa y'abayobozi n'abandi bo mu ihuriro AFC M23 agamije kubongerera ubushobozi mu miyoborere ishyira imbere inyungu z'umuturage. Corneille Nangaa yavuze ko muri Kongo nta leta ihari, ariyo mpamvu impinduka mu miyoborere bashyize imbere zigamije gutuma abaturage bose bari mu bice babohoye bagerwaho n'imiyoborere myiza. Yagize ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarangije kubaho nka leta. Kinshasa nta leta igihari, nta ngabo, nta gipolisi, nta buyobozi, nta butabera, uretse agatsiko k'abateka mutwe abasahuzi n'abanyereza umutungo wa leta. Yavuze ko umutwe wa M23 uri gushyira imbaraga mu kubaka ubushobozi mu bya tekinike na politike bibanda ku gutegura abagira uruhare mu miyoborere. Nangaa yasobanuye ko ubumwe n'ubufatanye hagati y'abatuye mu bice byabohowe ari rwo rufunguzo ruzatuma bashobora guhangana n'ibihuha bikwirakwizwa bisebye imiyoborere yabo. Nubwo avuga ko nta ngabo Kinshasa zihari, ariko zo zoherejwe guhangana n'umuvundo w'imodoka. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itegeko rya Perezida Tshisekedi yafashe icyemezo gikarishye cyo kurunda ingabo mu mihanda y'umurwa mukuru Kinshasa mu guhangana n'umubyigano w'imodoka. Kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere umujyi wa Kinshasa wuzuye abasirikari bitwaje intwaro zoroheje n'iziremereye bazenguruka impande zose. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko ari icyemezo cyafashwe mu rwego rwo guhangana n'umuvundo no gushyira ku murongo ibinyabiziga mu murwa mukuru. Bugaragaza ko abasirikare bazakorana n'abapolisi bamaze igihe mu bikorwa byo guhashya abarenga ku mategeko y'umuhanda muri Kinshasa. Iki gikorwa cyateje impagarara n'icyoba muri uyu mujyi, abo bamwe batangiye gukeka ko izi nzego zaba zikanze ikintu runaka. Harabagaragaza ko ibyakozwe birenze ikibazo cy'umutekano mu muhanda, kuko ubwinshi bw'abasirikare n'imodoka zabo ubwabyo nabyo biri guteza umuvundo mu mihanda ya Kinshasa. Dismas Kitenge, perezida w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu, yavuze ko kohereza abasirikare mu mihanda n'ibyakozwe na leta biteye impungenge. Yabwiye Radio Okapi ko abasirikare ubwabo bashobora gutera akajagari mu mihanda, rimwe na rimwe bakarasa barenze ku mategeko y'umuhanda. Perezida Tshisekedi aherutse gutangaza ko umuvundo w'imodoka muri Kinshasa uhagarika imikorere y'umurwa mukuru, bityo ko ari ngombwa kohereza ingabo gushyira ibintu mu buryo. Abaturage bo bavuga ko kubaka imihanda mishya, gusana iyangiritse, guca ruswa yamunze igipolisi, guhana abasirikare n'abanyacyubahiro banyura muri Sansinike ari byo byagabanya umuvundo muri uyu mujyi urangwamo ibinyabiziga byinshi arimo n'ibipfira mu nzira. Dukomereze muri Uganda aho Perezida Museveni yijeje abahanzi miliyari 12 z'amafaranga y'u Rwanda nyuma y'amatora. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko guverinoma igiye kongera imbaraga mu gushyigikira urwego rw'ubuhanzi by'umwihariko muziki, aho yijeje abahanzi inkunga ya miliyari 12 z'amafaranga y'u Rwanda nyuma y'amatora. Yabivuze ubwo yari kumwe n'umufasha we Janet Museveni, akaba na Minisitiri w'uburezi n'imikino mu muhango wo kumurika Yoweri Music Album wabereye Speke Resort mu Nyonyo i Kampala. Ni igikorwa cyateguwe n'ishyirahamwe ry'abahanzi rya Uganda rizwi nka Uganda National Musicians Federation riyobowe na Edrisa Musuza uzwi nka Eddie Kenzo. Perezida Museveni yashimye Eddie Kenzo ndetse na Minisitiri w'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro Honorable Fiona Nyamutoro ku ruhare rwabo mu guhuza urwego rw'ubuhanzi. Yavuze ko nubwo leta idashobora gukora byose, ishobora gutanga uruhare rukomeye mu guteza imbere uru rwego. Yatangaje ko yishimiye indirimbo ziri kuri album zizakoreshwa mu kumwamamaza mu gihe cy'amatora ziri mu ndimi gakondo zituruka mu bice bitandukanye bya Uganda. Avuga ko umuziki ari ubutunzi bwihishe igihugu gifite kandi agiye kuwushyigikira. Yijeje abahanzi ati tuzabashyigikira ndetse niyo mwaba mushaka miliyari 20 cyangwa 30 z'amafaranga y'u Rwanda nk'ishoramari rimwe gusa. Miliyari 30 z'amashiringi yemereye abahanzi bo muri Uganda arangana na miliyari 12 mu mafaranga y'u Rwanda. Aha muri Uganda kandi umunyamakuru ari mu mazi abira ashinjwa kubeshya Perezida Museveni. Umunyamakuru David Mwesigwa wa Galaxy TV muri Uganda ari mu mazi abira nyuma y'aho mu cyumweru gishize agejeje kuri Perezida Museveni ikibazo cy'ibitaro bititaweho mu karere ka Mukono na Kayunga. Tariki 23 z'uku kwa 9 Perezida Museveni yahaye abanyamakuru umwanya wo kumubaza ibibazo nyuma yo kwemezwa bidasubirwaho nk'umukandida uzahagararira ishyaka NRM mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka utaha. Mwesigwa yabwiye Perezida Museveni ko ibikorwa remezo by'ibitaro bikuru bya Mukono, ibya Kayunga n'ikigo nderabuzima cya Namuganga bishaje, nta bikoresho by'ubuvuzi bihagije bifite kandi ko n'abakozi babyo ari bake. Uyu munyamakuru yamenyesheje Perezida Museveni ko kuri ibi bitaro usanga ababyeyi batwite babyarira hasi kuri sima bakanoherezwa mu rugo imburagihe kugira ngo bimukire abandi barwayi. Perezida Museveni uwo munsi yasabye Minisitiri w'Intebe Robin Nabanja gukurikirana iki kibazo byihuse akanagishakira igisubizo. Nyuma y'iminsi 2 umunyamakuru agaragaje iki kibazo, Nabanja yasuye ibitaro bya Mukono atungurwa no gusanga abarwayi barimo n'ababyeyi batwite baryamye hasi kuri sima. Yagize ati ibyo nabonye hano binshenguye umutima.
Ibi bitaro biri gukora nk'ikigo nderabuzima gito kandi byakabaye bikorera akarere kose, ntibikwiye. Nyuma yaho ariko Nabanja yasuye ibitaro bya Kayunga n'ikigo nderabuzima cya Namuganga asanga ibikorwa remezo bifite isuku ndetse n'abarwayi ari uko. Gusa ariko bivugwa ko mbere yuko hagera abahakorera bari bategujwe bashyira ibintu byose ku murongo. Nabanja yanzuye ko Mwesigwa yasuye ibitaro bya Mukono bitameze neza, ntiyagera ku bya Kayunga no ku kigo nderabuzima cya Namuganga, asaba abapolisi kumuhata ibibazo. Atagomba kuza akabisobanura. Ntiyagerageje kuza hano, yagarukiye muri Mukono. Agomba gusaba perezida imbabazi, akazisaba abaturage ba Kayunga nanjye ubwanjye. Umunyamakuru Mwesigwa yatangaje ko nyuma yo yumvise ijwi rya Nabanja asaba abapolisi kumuhata ibibazo, afite ubwoba ko ashobora gufungwa. Mario yashinje Ukraine guha drone imitwe y'iterabwoba. Minisitiri w'intebe wa Mali Abdoulaye Mayiga yashinje Ukraine gutera inkunga imitwe y'iterabwoba iha drone zitwara ibisasu zigaturikana nabyo, anavuga ko ibihugu byo mu burengerazuba bikomeje koherereza intwaro Kiev bishobora kongera ibyago by'iterabwoba mpuzamahanga. Yabitangarije mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye aho yasabye ibyo bihugu guhagarika kohereza intwaro muri Ukraine. Mali yacanye umubano wa diplomasi na Ukraine mu kwezi kwa 8 kwa 2024 nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyahitanye abasirikare ba Mali bari mu butumwa bwo gucunga umutekano ku mujyi uri ku mupaka wa Mali na Algeria mu kwa 7 kwa 2024. Guverinoma ya Mali yavuze ko byakozwe kubera amagambo yagiye atangazwa n'abategetsi bakuru ba Ukraine barimo umuvugizi w'urwego rushinzwe ubutasi bw'ingabo Andrei Yusov n'uhagarariye Ukraine muri Senegal Yuri Pivovarov. Abo ngo bemereye kumugaragara ko iki gihugu gifashe imitwe yitwaje intwaro. Abdoulaye Mayiga yagize ati ubutegetsi bwa Ukraine bwahindutse umwe mu batanga drone ziturikana n'ibisasu ku mitwe y'iterabwoba ku isi yose. Kubera iyo mpamvu bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bikwiye guhagarika kohereza intwaro muri Ukraine kuko bishobora kugira uruhare mu kongera iterabwoba mpuzamahanga. Ibirego bya Mali byiyongereye ku byatangajwe n'umuvugizi w'ibiro bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova wavuze ko Ukraine iri gufasha abarwanyi mu bihugu bya Afurika bifitanye umubano n'Uburusi. Ukraine yahise byamaganira kure ivuga ko nta drone cyangwa inkunga yigeze itanga ku barwanyi bakorera mu majyaruguru ya Mali. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov we yatangaje ko igihugu cye nta mugambi gifite wo kugaba ibitero ku bihugu byo mu burengerazuba bw'Uburayi bibarizwa muri OTAN. Yabitangarije mu nama ya 80 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yabereye i New York, ahakana ibirego by'abayobozi bamwe b'abanyaburayi bashinja Uburusiya kuzatera ibihugu bigize OTAN mu myaka iri imbere. Yagize ati Uburusiya nta migambi nk'iyo bufite. Lavrov yongeye gushimangira ibyo Perezida Vladimir Putin aherutse kuvuga aho yamije ko ayo makuru ari ibinyoma bidafite ishingiro. Lavrov yavuze ko Uburusiya bwagiye busaba kenshi ibihugu bigize umuryango wa OTAN kuganira ku masezerano agamije kugarura amahoro mu Burayi, ariko byagiye byirengagizwa n'ibihugu byo mu burengerazuba. Yagaragaje impungenge zo kuba bamwe mu bayobora umuryango umwe bw'Uburayi batekereza ko intambara ya gatatu y'isi yegereje, ibi bikaba byabangamira amahoro ku isi. Sergei Lavrov kandi yanashinje ibyo bihugu kugerageza gutegekesha isi imyumvire yabyo ishingiye mu gihugu kimwe gusa, bakirengagiza inyungu z'ibindi bihugu. Ibi bibaye nyuma y'uko muri uku kwezi Polonye yashinje Uburusiya kohereza indege zitagira abapilote mu kirere cyayo, cyakora Uburusiya bukabyamaganira kure. Putin ngo azongera kuganira ku guhagarika intambara ya Ukraine ari uko Trump yasuye Uburusiya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin azongera guhura na mugenzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hagamijwe kuganira ku kibazo cya Ukraine ari uko uyu muyobozi wa Amerika yemeye ubutumire yahawe nawe agasura i Moscow. Byatangajwe n'umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov ubwo yavugaga ku bijyanye n'uko igihugu cye gishinjwa gukomeza kwinangira ku guhagarika intambara. Mu gihe Trump akomeje kugaragaza ko atishimiye urwego ruri hasi ibiganiro byo guhagarika intambara muri Ukraine biriho, Uburusiya bwo buvuga ko Ukraine yakunze kugaragaza ko itarajwe ishinga no kuba intambara yahagarara. Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James David Vance yatangaje ko Uburusiya bwanamaganye igitekerezo cyo guhuriza hamwe abayobozi ba Ukraine, abo Uburusiya n'abo muri Amerika hagamijwe gushakira igisubizo intambara imaze imyaka 3 ibera muri Ukraine. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yatangaje ko Perezida Putin yiteguye guhura na Donald Trump ari uko uyu muyobozi wa Amerika yemeye ubutumire nawe agasura Uburusiya. Ni ubutumire Uburusiya bwatanze nyuma y'uko Trump na Putin bahuriye ya Alaska bakaganira ku ngingo zitandukanye zigamije guhagarika intambara muri Ukraine. Uyu muvugizi wa Kremlin yavuze ko bazahura na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu gihe ibiganiro by'amahoro bizaba bigeze ahashimishije, yemeza ko guhura bitateguwe ari ukuvomera mu kiva kuko ntacyo byatanga. Naho mu buryo butunguranye Israel yahaye Ukraine ubwirinzi kabuhariwe bwa Patriot. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko igisirikare cye cyakiriye ubwirinzi bw'ibitero by'indege bukorwa na Amerika cyahawe na Israel buzwi nka Patriot kandi ko bumaze ukwezi bukoreshwa. Yavuze kandi ko Kiev izabona ubundi bwirinzi bubiri bw'ibitero by'indege bwo mu bwoko bwa Patriot mu minsi iri imbere, ariko ntiyatangaza aho buzaturuka. Igikorwa cya Israel cyagaragaye nk'igitunguranye nk'uko inkuru ya Deutsche Welle bivuga. Ukraine iri mu bihugu byatoye bishyigikira umwanzuro w'umuryango w'abibumbye usaba ko Israel yarekura uduce tumwe na tumwe twa Palestine yigaruriye. Mu gihe kandi guverinoma ya Israel iyobowe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yohereje imfashanyo z'ubutabazi muri Ukraine intambara igitangira, Netanyahu yirinze gukurikiza ibihano by'uburengerazuba ku Burusiya. Byongeye kandi yagiye ku ruhande rw'Uburusiya kujya kurwanya Ukraine mu mwanzuro wa Loni ushimangira ubusugire bwa Ukraine. Vuba ariko guverinoma Netanyahu irimo kugenda yitaza Moscow kubera umubano Uburusiya bukomeje kugirana na Iran. Dukomereza amakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bane biciwe mu gitero cyo kurasa no gutwika mu rusengero rwa Michigan.
Polisi muri Amerika iravuga ko abantu nibura 4 bishwe naho abandi 8 barakomereka nyuma y'uko umugabo witwaje imbunda atwaye imodoka yayinjije mu rusengero rwo muri leta ya Michigan muri Amerika akarasa kanatwika iyo nyubako. Abategetsi bavuze ko iki gitero ku rusengero rwa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints cyabaye mu masengesho yo ku cyumweru yari yitabiriwe n'abantu babarirwa mu magana. Ukekwa kugaba iki gitero watangajwe ko yitwa Thomas Jacob Sanford w'imyaka 40 Baton muri Michigan, nyuma yaho yishwe arashwe na polisi araho imodoka zagenewe guhagarara kuri urwo rusengero. Abategetsi barimo gukora iperereza kuri ibi byabaye bafata nk'igikorwa cy'urugomo rugambiriye abantu runaka, ariko bakavuga ko impamvu y'iki gitero itaramenyekana. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku cyumweru, William Lane, umukuru wa polisi mu mujyi wa Grand Blanc, yavuze ko babiri bapfuye bazize ibikomere batewe n'amasasu. Nyuma yaho yavuze ko abandi bantu babiri basanzwe bapfuye ndetse ko abandi bamwe bakibura irengero nubwo atavuze umubare wabo. Yavuze ko kugeza ku cyumweru nijoro ibintu byari bikirimo gushyirwa ku murongo muri urwo rusengero rwangijwe cyane n'umuriro. Igitangazamakuru CBS gikorana na BBC muri Amerika cyatangaje ko inyandiko zigaragaza ko Sanford yahoze ari umusirikare wa Amerika wo mu mutwe w'abamarine w'abarwanira mu mazi no ku butaka. Perezida Donald Trump yavuze ko yamenyeshejwe iby'iryo rasa ndetse yemeje ko urwego rw'ubugenzacyaha rwa Amerika FBI ruzayobora iryo perereza. Yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwe bwite Truth Social ko ibyabaye ari ikindi gitero kigambiriye abakristo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Polisi ivuga ko abapererezi 100 ba FBI boherejwe gufasha muri iryo perereza. Muri Venezuela abaturage bari guhabwa intwaro zo kuba bazahangana na Amerika. Caracas mu murwa mukuru wa Venezuela hafatiwe umwanzuro wo guha abaturage intwaro bagatozwa kurwana bitegura kuzahangana na Amerika igihe izaba ibashoyeho intambara. Mbese abaturage bari gutegurirwa intambara, bari gutegurwa kuko hari amakuru y'uko Amerika ishaka kuzatera Venezuela byatinda byatebuka. Babishingira ku ngingo y'uko Amerika imaze iminsi yohereza ubwato bw'intambara mu mazi yegereye Venezuela cyane cyane hafi ya Puerto Rico. Ubu rero abaturage bose bafite imyaka y'ubukure batangiye guhabwa imbunda, batozwa kurasa, kwihisha umwanzi, kumutega igico n'andi mayeri y'urugamba. Mu byumweru bike bishize abantu 17 biciwe mu bwato Amerika yarashivuga ko bwarimo abacuruzi ibiyobyabwenge bashaka kubyinjiza ku butaka bwayo. Minisitiri w'ingabo wa Venezuela witwa Vladimir Padrino aravuga ko ibyo Amerika iri gukora muri iki gihe ari ukuyigabaho igitero nubwo bitaraba mu buryo bweruye. Ababirebera hafi bavuga ko nubwo Amerika yohereje ibikoresho bya gisirikare byinshi mu gace Venezuela irimo bidahagije ku buryo wavuga ko bica amarenga y'intambara yeruye. BBC yemeza ko nubwo hari uwabibona atyo, ikidashidikanywaho muri iki gihe ari uko umubano hagati ya Amerika na Venezuela ari mubi kuvaho Donald Trump asubiriye ku butegetsi. Mu kwezi kwa 7 2024 ubwo Nicolas Maduro yatorwaga nka president wa Venezuela, Amerika yanze kwemera ko yayitsinze amatora ahubwo yemeza ko yayibye. Na Amerika ishinja Maduro kuba inyuma y'udutsiko tw'abacuruzi ibiyobyabwenge babyinjiza muri Amerika, ikaba niyo mpamvu Washington yamushyiriyeho igihembo cya miliyoni 50 z'amadolari zizahabwa ari we wese watuma afatwa. Naho mu Buhinde kwiyamamaza k'umukinnyi wa filime wahindutse umunyapolitike kwapfiriyemo abantu 39. Abayobozi baravuga ko byibuze abantu 39 bapfuye barimo abana bahitanywe n'umubyigano wadutse muri mitingi ya politike yabereye mu majyepfo y'Ubuhinde muri Tamil Nadu, aho abantu 100,000 bari bateraniye mu gikorwa cyo kwiyamamaza cy'umukinnyi wa filime wahindutse umunyapolitike Vijay mu karere ka Karur ko mu majyepfo. Joseph Vijay Chandrasekhar wavutse mu 1974 ni umukinnyi wa filime wahindutse umunyapolitike wanditse izina rikomeye muri Bollywood. Kwiyamamaza kwe kwakerewe amasaha menshi nk'uko bitangazamakuru byabo byabitangaje, hanyuma atangira kugaragara amashusho yatangajwe kuri televiziyo yerekana abantu bagwa igihumure mu mbaga y'abantu benshi. MK Stalin, minisitiri w'intebe w'agace ka Tamil Nadu, yatangarije abanyamakuru ko abapfuye barimo nibura abagore 17, abagabo 13 n'abana 9, avuga kandi ko abantu 51 bakirimo kuvurwa. Stalin yongeyeho ko indishyi zingana na miliyoni 1 y'amarupe zizahabwa imiryango y'abanyakwigendera kandi hakazakorwa iperereza kuri iki kibazo nk'uko BBC bivuga. Umugabo umwe yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abahinde ani hanze y'ibitaro ko abahungu babiri ba murumuna we bombi bari aho hantu. Vijay yanditse mu itangazo yanyije kuri internet ko umutima we washenguwe kandi ko ari umubabaro n'intimba bidashobora gusobanurwa. Yihanganishije imiryango y'abapfuye anasabira gukira vuba abakiri mu bitaro. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yatangajwe ibyabaye ari ibyago kandi ko bibabaje cyane mu butumwa yanditse kuri X. Impfu nk'izi ntabwo ari ibintu bidasanzwe mu Buhinde, kimwe mu bihugu bibiri bya mbere bituwe cyane ku isi, ndetse muri uyu mwaka honyine habaye ibintu byinshi bibabaje nk'ibi, harimo n'ibyabereye mu iserukiramuco ry'Abahindu ndetse no hanze ya stade ya cricket. Ukwiyamamaza ko umukinnyi wa filime kwapfiriyemo abantu 39 mu Buhinde niko dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwari muyakurikiye, bararikire komeza korenda ibiganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo n'ihumanya umwuka duhumeka. Moto ikagira inkuru rero. Nibyo rwose, kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid, ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited.
Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Autokorea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Merezi ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.